Dong kamukam rong supia long BJP mass joining amai kedeng. Jaipong Lems Cooperative Society along Bangkre Phokili ke hayatumaphan karcho sai kedeng. Khogen rong piaphan nilip Mondal Congress Committee amai phuarpu kepek. Grab the biggest opportunity. The Golden Wings presents second Karbianglong Fashion Week 2022. Both for male, female, misses, teen and kids. Promoting our local behavior and tourism. Required heights, male 5.5 and female 5.3 professional. Dress code for preliminary auditions. Denim blue jeans and white t-shirt. Pencil heels compulsory for female preliminary auditions call. Dipu, Denarong, Wolongkomaji, Japrajan, Hanjang Langso, Hamren, Dongka, Kaziranga, Umrangso, Haflong, Chokihola and Hawarkehat. For further details, please contact 60032 93958. Kardom, pinyada Abirta long pen ilisang pi marvelous rong parpi. Nonarjuik tha Abirta ang ton pen. Rongkhang Dwar Amla Hamren, Socheng constituency pen Bang Suriket Hom Susia Mulugatum, APHLC, Congress, ASDC Asong pen COC, Kedamtang Pai Pai Nipai Inkoira Hiniarni, Dongkamukam Rong Supielong, BJP mass joining amai Kedengpon. Armukache Pook Amai along Karbiang Autonomous Council CEM, Dr. Tuliram Rong Hangpen Kijapon, Tim Karbiang Long Abutung Atum Lapen, MLA Rup Singh Teron, MLA Dor Singh Ronghang, MLA Bidya Singh Ingling Atum Pen, Labangso mass joining amai along Chetong Ponsi, Bang Surike Thom Susia Muluk Atumaphan, BJP Asong along, Mesen Pen, Maya Long Pen, Dengpon Pamisi, BJP Asong along, Ke Aban Akimia Lamawe, Pachingbara Pet Pusi, Maya Long Pen, Bang Surike Thom Susia Muluk Atumaphan, BJP Songja Potum Pen, Aning Pathepon. Bangso amai judet pen api pherang ke thengno Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangpen ke than ponki Karbianglong Monsam Donangji pupen non BJP Sarkar ke bang pen ke Monsam tami dolo lapen prek jam kaching thura saya mo tami claim pon bomlo asi BJP Sarkar ke claim ke dam ke mia jo rada tumta nang thek dunlong si pinile thot si tami bangsuri ke thomso se amulugatum aninga ronga je pen BJP long bangsi saya modo anta Claim dam rapet nang pusi nili sitame lamchak chipi dun lo pusi pherang ke thengno ningje pon. Mona themis ke man pen lasi noamla lapen ke rongkhang lapen ke suchen lapen ke ke bagi yes ke matha kila lo je Monsam Donangji lapen kucing thua lapen jara sayang dengan sini cunci sudah hembrek pen cengho agak preka sayang dengan kapi cunci bukan dengan sini solkan nasi government ke dua parti ke lapen central government dan BJP state government dan BJP bukan autonomous council lahai mah thaki masa yang Tendung fokus sedikit apa bangga kita hai mah itulah Dongkamukam pen Wiki B Karbianglong Live. Langhin constituency ke parlo Jaipong Hawarlong kedo Jaipong Lems Cooperative Society long kedam tang pai pai ni phai ingkoi rai siarni bangphu bangphi kangwai ponalong kachepa haidun anatuma phan Langhin BJP Mondal lapente Langhin VDC pen karchu damasai dengponlo Bangso amai Jaipong Lems Cooperative Society asai hemalong porphai hini pensi chengponlo Bangso amai Langhin BJP Mondal Committee amai phu Sunil Kumar Boro pen Mai Chari Pon pen Bidya Singh Ingtiahin pensi Aluhi Pachini Apor en Ponlo Bangso amai long Langhin VDC Chairman Bir Singh Timung Langhin BJP Mondal Committee mai phu Sunil Kumar Boro GS Sarthei Singh Rongpi Kongchun Bang Krishna Mahan Basumutari Kisan Morcha amai phu Sam Singh Rongpi Karbila Medamai mai phu Long Singh Hansi Kongchun Bang Ram Singh Terang lapente ki Ongdung Rat Sai Klembang Phu Klembang Phiatu Chetongdun
bang so mai long kedam tangar ni kiliga long kachepa haidun song ve pen mensing teron la pen monsing timung sitame ke bang jar ni ke BJP a hin pen sai cheklem pon po pu pen bang so mai long BJP a long chepa ogdun tanglo labang hini atum BJP a long kachepa ogdun nang kokki kedam tangar ni BJP a hin pen kachepa te dun je phan ticket long dunun e da jok si songwe pen sitame karjab dun nang koklo bonta nona bang ke puthot BJP a long si chedo thipo puta mai long chepang dak pon lang hin pen sarpang ri inti karbiang long live Come one, come all. Fourth Autumn Women and Men's Football Running Tournament come awareness on addiction and human trafficking at Taro Playground, Dongmukak on 5th September to 8 October 2022. Organized by Community Health Development Program, Baptist Christian Hospital, Tejpur, a Unite of Emmanuel Hospital Association, New Delhi. NGO partner, UNICEF. For more details, contact Sharon Sarmin Hanse, Project Officer, CHDP, and call 8638398440. St. Xavier English High School, classes nursery to class 10. Facility in the school, electricity, drinking filter water, washing room is provided in the classroom. If 4 children from the same family attend the school, one among them 4 is given free education, and if 3 children from the same family studied in the school, one among them is given 6 months free. School charity. The school also given free education to underprivileged children. For more details, contact Rahel Intipi, Principal, St. Xavier English High School, Dokmoka, Karbi Anglong. Call 8638 801 264. Lakhain koira phon nilip MSC constituency ke parlo koila mati hawar kudam te rang arong amekar karditang pangji rong pia supo khogen rong pia phan akimi nilip mondal congress committee amai puarpu pekpon tanglo India de pelong abarim nai national political party pen langdam pulote Indian National Congress henlo ahodisi ke India det pi along tina state along anta arji dinklui pen sarkar ke chari kang nilong a sarkar lo ahodisia samang kang pia hawar tina longta ingtang pring apong kachepa haipon a party lo aduntu Karbi Anglong district alongta penangan chiting khutsi MP MLA MEC atum kachepa haidun longpen Karbi Anglong Autonomous Council along serang hoi ingni dusi Karbi Anglong sarkar chari pon lo lason thak si Karbi Anglong Autonomous Council MEC election surihini rain koi rahini ahuta Karbi Anglong district along long inkoira trok a constituency pen penangan a constituency along ke penangan a vote pen chepalong dun rentilo nilibalong congress pen MEC ang hoi ka chepate dun asong japo Samson ingtita apor thi hek pen sita ticket chepalong pen MEC ang hoi along chepate dun lo laso ahut Karbi Anglong district along long inkoira trok ta kadokawe BJP etum high at ajoini remdun derlo Bondala suhut sai ke pachun ponjia phan penangan kachepaduk dun ajoine khogen rong pia phansi KADCC mate Karbi Anglong District Congress Committee along Samson ingtia phan chingki jethan pipen nilip constituency along ke khogen rong pia phan nilip mondal Congress Committee amaipu arpukimi pekpon tanglo non kebangji MP election ahuchita Karbi Anglong district along puthot congress ajakong chelong thuji aphan ingtang kring pen cyclem tusi vote chepalong dun pamesi Karbi Anglong Autonomous Council sarkar kichari thuji aphan chisek chedang pon bomlo lapen penanga natum ke election nang le populote ihin dun rup po tangka kilong aling sika kep sika pharo pho kilong dun ajoini lapen komatsi ahok he aphan karjap longri longpat aphan ahok pet pen claim pithip thekjima pualam langle det mate chiteng ne det ajoine kijut ke kalile si hairong diti nili phanta none phong jongsi Assam Pradesh Congress Committee hin pen jongsi nangche don dun thu polote MEC ang hoi chepate dun thulang puta pherang kya thengno Samson ingtia hin pen nang pachini dun thu development bang pli so se sa congress ke la ke nili congress pan ke la ke all India Congress asini li Assam si claim den lo asini li ticket kelong nangji aron ruko ko sini li ticket long lo halada congress claim atum bang inur bahini halda rong lo ni tumsi congress claim to si halang ni tum chip lo
alang litum jipuro mesen lo itum si Congress kami claim binong tulo dang te alang litum Congress itu thi mai ko Congress do de lo alang litum dam thap dam pru lo lapen ke rara tum phan bang ke pamang nili ke Congress abelo uson si pamang ho nasi rara tum bang ke la election nili aprang taning gebelo nikep ho baning ko la so por hol bang rara tum bang aphu hinu lapiki aphu gorong lapiki mata theke jati kupusi pi ma kupusi pi ma malam se hok hek na hala so bang ke manghulap ko ke manghu kapamang hot ndu ko por la pen ke ajha to bang ke hala so hot por hot manghu ko ke mat khalo je la sab sub tangga nama ke lo kapu dun rumna ko ke la kurani pharuisi ani phokke nani pharu pho nani hor ibong जो बाव बong dalong le आधा बोतल पापड़ पिलो पकड़ के लहाई से अपू नला निकान पॉप पाना के मिनाई जी पासवर्ड पाना के मिनाई जी मुझे माता Lapen hapu non het jong nilip mondal Congress Committee amai phukimi khogen rongpia hinpen kaningje ponke nilip constituency long puthot Congress asong ingtang kring pen Congress asong ke pangtang thujia phat nili arjap thipji lapen nili phan labang soar puna ke pek ponapot ninga klong pen chorok pik anlo puta nang thandon Dagnili Mondol Congress long President na pipon ketegi ding atum tedak DCCI Jalim Sarpo tumpen cenglok PCC lakado babe ketegi ding atum nili phanon arpunai pek ponate nili taningarong pendeng ponlo la sidak nili bolong ki ongdung atum Congress awiluson kaningje tumtado sitame lahai ke kisuman apa pan chatha bala si non nili panang pek pondet penapi nili ki claim ke dam pon sitame cipadu konji la pen nili pan president na pi akithe ke dinga tum pan sitame kurwang thupi pon la pen ke wang ji analong bang ke nili bolong Congress hakoteng tangrak pen ki claim ke dam ponji pan sitame nili japonji koila mati pen Samson ingti Karbiang long live ili tuma pirthe long thengpi thengprang nangvir bomsi pirthe abotor ke memia sonsi theglong phronglo la sojok borjan constituency hidipia hawar long kidu serdihun English High School along rada sai klembang phulapen kedamtang Karbiang Autonomous Council emisia kiliga hut songwi pen chepati dun bangphu biren rongpi amethang aning ke hangpen matha ponsi thengpia klim ke padodamlo labang so sai ke klem ponthega po serdihun English High School principal Rajesh Kropen ningching duk ponlo thengpia rong ke pon la ke plimplam jangphong tharve lapen kaprega rong e ponlo rong pia sang ho pen kaningje pon ke kewangji lang arnita along kaprega school along ta damsi thengpia rong e dam thulang puta ningje dilai pen bijoy rong pi Karbiang long live Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sona ki sopen ki jokilong jia phan Amar Jivan hinpen mesen adowai nangli tuma phan nangwan pilo Laan chota kalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglo an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adowai Klarda kachini jia phan Troxy 5A Hini Drop Ho 5A Troxy nerkebalong humri lote long ikpo pinya Abirta bangki la pansi kanglon iglo domi thakmi kardom